咱继续来关心罗西亚甲乌克兰的战事。19伫乌克兰的一间剧院，当地咧进行无人机的会议，罗西亚煞是向射飞弹空袭。嘛因为迄当阵有真侪人要去教会参加活动，未赴所开，造成至少7个人死亡，100多个人受伤。然后乌克兰总统泽伦斯基批评罗西亚这个举动实在是伤过卑鄙。停在剧院头前的车辆车窗已经破去，向前行会当看到满地拢是建筑的残骸。乌克兰北部城市切尔尼戈夫19受到乌克兰的飞弹攻击，因为飞弹弹到市中心广场的时阵，有真侪人搭要去附近的教会参加节庆活动，所以死亡甲受伤的人数超过100人。Сидела на рабочем, была на рабочем месте, и за секунду взрыв, и плита упала мне на голову. Я была со своей подружкой. Она зашла просто в гости на 5 минут ко мне. Если б не она, то я бы, наверное, не вышла. Она меня вытягивала. 飞弹威力影响到剧院甲周围的建筑、车辆甲公车，玻璃碎片甲建筑残骸散到满涂骹。就连剧院的厝顶嘛受损。但当时剧院内底正咧举行无人机的相关会议，有真侪无人机制造商、飞行学校的代表甲使用过无人机的军事人员参加。Сьогодні ворог ракетним ударом обстріляв наш Чернігів, пошкоджений музично-драматичний театр, пошкоджені будинки навкруги в центрі міста. Станом на цю годину ми маємо 7 загиблих, в тому числі 1 дитина. 伫瑞典做外交访问的乌克兰总统泽伦斯基，谴责俄罗斯的攻击真恶极卑鄙。乌克兰内政部长克雷曼科是表示，伫飞弹弹到广场进前的几分钟，空袭警报就开始打，互伫街仔路甲剧院内底的民众紧急到防空壕避难，才避开这场攻击。若无死伤的人数有可能更较侪。公视新闻台是唐炳耀。